Dostlar 18 fevral 2024 çöp bazar. Çöptün ötüşü aybay жақсы olap тұр жоқта көрдір. Уналардың бары тығын. Саман қанша болды да? Иә. Арпа саман болды. 330-ға екен. 330-ға арпа саман. Az çöp sırayla. Çöp қаншадан болды ya жігіттер? Çöp қанша болды ya? Қандай сармақсызды жақсы? 70 деді ғой. Қанша? 470? Что-то бүгін паталақ достар. 470. Қаншадан болды ya çöpler? 450'den. Экспорт достар 450'den. Çöptün ötüşü ayıyla olattır dostlar. Gördüğünüz gibi onalar batmaydı. 450, 470 deydim o yaşılırağın. Arpa saman 330'ga çıkıp kettir. Tığın dostlar. Жазға аз қалып çöp арзандайткен деген ой болса, что-то андай болбой атат. Бұяқта çöптің өтімі жақсы болуп атат. Шындай бүгінгі базар асмақтанда саманның бағаны сұрап көрем. Қанша болды ya саманның бағасы? Арпа саманы 300 көн, 330 болды. Şunday dostlar bugünkü bağlar. Kaç oldu ya çok? 400'den doğru kan dostlar. Çünkü biraz boşurak da esasında 400 somluklarda var kan dostlar. Ya propka. Oşanday dostlar. Kanalga катталабыз. 30 000 катталуучуга аз калдык. Барыңарга рахмат достlar.